utwantro to me so menkasa ugumani mu ase menka hwe enye se magimi o ana asuru ana mentime nko mi o media house betima tra so pankrofo akeka de mpa bia na asunyansa adwene mu do ene kura me menti se mo agimifo no. A preacher cannot marry two women. The amma tutu na ewuwo enne emema bebre wu na no otiwo wo ba na sesene japade wu amenya wi wu amefa wi wu awe yem dia wu awe yem dia. The preacher stands in the pulpit to divorce a woman. That is disrespect to the Holy Spirit and to womanhood. Kosi broni kofo ba osifiansi yebedu ade ase wo twempana. To stand in the pulpit and say that I have made a baby out of wedlock. What kind of nonsense is that? Akase Nyankopon kase yen mfa sha asase so mana e ma na gum bebre no Nyankopon kase o produce wo no ma bewu akokwa. Fem free me so nkoi. Utiri so apomba so ijakura mo siesie amankofo do nkogum. Ija free fa. Yo, this is your man Kobe Jumper. It's all about Power Extra TV, YouTube. Charlie, TV on us will be our share any cheer. Ahomuka. This is our best year. Mweniaji. What's a senior at the free? Best Ghana phone now. We are Power Extra TV on YouTube. Charlie, Power Extra TV. Olabao. Peace. Adofo mama akwa ba Power Extra sene da wani tiase ye no ne trending kwa na etutu ne sene abasa de ebesom ye Sofo Kyireabosom ababonti na this time de ababa tutu bi ama won a wo criticize no say wabọ adwaman wafa na yire achi wagina ne pulpit so ne yire agyae no o say o ka kire mu plain say mabodam mabobadam munya mu jimi no amun kwa sase mfiro nko o metena ho ema ware no emi kunu na wo mewu ansa na mo amasa betwam mo abeka se na wo sanka ugya wo yire sa mo nkwa hyasem na mo de titi mu fie no amfa ma no so ne mpo no ubi a waka nkwa hyasem afa no ho bia no you ready say odo wo ekokot na we nsem we nyina no ekoba se Prophet Dr. Kofi Oduru ejina pulpit so condemn ne Sofo Kyireabosom ejina ne pulpit so kaye no na eno ana ma Sofo Kyireabosom so ababonten abetutu bi de amane wo criticize ni nyina say ono de Bible class yon Bible na so say Bible no bo ma we say Yankopon bo ma ne say yani omo ntena ndi ware wa wonti ase no kona kokko hyepo abusia yenkotie Sofo Kyireabosom. Wisdom na message exercise nyansa o kame ho asem makoma no atum utwantro to me so menkasa ugumani mu ase menka hwe enye se magimi o ana asuru ana mentime nko mi o media house betima tra so pankrofo akeka de mpa bia na asunyansa adwene mu do ene kura me menti se mo agimifo no hwe mameka asem jiro bebe mi free ba nipa ntemase da ne du ba bi ankofo betemase nipa ntemase de amma tutu na ewuwo enne emema bebre wu na no otiwo wo ba na sesene japade wu amenya wi wu amefa wi wu awe yem dia wu awe yem dia en wo sesen edu onya obeku no afa wo de mom nya mienu ana miensa obi abebo ho ban obi anim se papa wu a enyame nko amedia kakra bi ni menya enti ma memmo ni memhwe ni yi ni wa ma me dodo we su gina baby no so susuba papa we ese me kura ni yi se bia ni be some adwemboni wo ni petirim
na aka se nyankopɔ ka se yɛn mfa hyɛ asase so ma na ɛma ne gum bebre no nyankopɔ ka se oproduce wɔn no ma bewu akokwa fa free me so nkɔe wofi sɛ wɔn mu gum bebre nya nyame ka se nyame yɛ gyimifo ana nimdie na mu nie go to America ko America ko we kosi buroni ko fo ba o se fiancé ye bedu ade ai se wo twempana the fiancé no ya dressing fefefe fiancé and fiancé e fiancé ye de e mpratwe obuko mo nsem biem utri so mapompa so ija kura mo siesie amankofo do ngogum ija firi fa brabe di udwuma esisi odi wasase so die nyame hwehwe no die nyame bu atan wo ho wa ewiase no nye ko na Ghana so fofio they have lost omayira nyatema nyawodo nyehumobro meni panyina do ni panyina asem no nyawo no hwe na o se shoe ena se mema atade ena se asomade ena o se tinwi ena o di tinwi ai se Jimmy we ede nyame hwe okura babia ena akota awade so ena atawade so a ena we obi ho ade a onyame akikire obi edua aba obi dim ena mani abro mame ka no kwase mo kire Kristofo tumi nyame dia mama me ye adwuma nyina no busa ho se na Kyireabosom ne semo keken adan ne die nyame de ne yei na asofo no mo de omo se wo mo de sei na konkro ma awurade fo mo timi nya bi because wo mo ni nim de bebia nyame hwe de nya ho no mo hwe wo mo akasa sisi wo mo akasa righteousness eni ma wo ye a chese wo tene pa no mo na sisi amom ho no mo timu their comfort zone is their comfort zone enomotiwo enomojimi. I'm giving you the facts and the question na make a no sofuna ye bunti so ne edinatem ne cancer money fan so ene what say ene we nyame sofo ene we ne nyame sofo be nie ene ne chese ne duro no de adwuma wonni no tiri so apampa so mo se propro nyame sofo ena Sofo Kyireabosom ena sofo de on to no boase Jimifo mo wi e baba what I say I'm counting some people down nipa bia wo kan sem bibia kan sem bi etiemi ya megigini nyina fra yi so metro bina dum nyina begina court I'll send all of you to court my dear I'm waiting for 2 months to gather all these people. Even if I'm to spend, me spend 5 billion, I'll spend it. Where do betum? You do betum. Mo de mo pa mfansan baby ensu nka. Am ga se me ejimi for nam to. My din na hwe nkofo. E brand be so. Am be hu say yes. Obi ejima no kan semfunu. Ghana obi atimi kasa fa ne ho di nti. Enye Kyireabosom. Silence means consent.